So, di na palabas, pinadal tayo, iti new creation in Christ. Nga, mabahan ka ni Jesus, naparswa tayo nga barbaro. Kati nakita tayo dyan, nga new our spirit. Okay? So, spirit tayo ti new creation. Kati kararwa tayo, so dyan, ma-transform, ma-renew. Kati body, so dyan, mapasanto, ken mahilan. Men, so ituloy tayo ba sitiyay, takitaan tayo, iti kasa tayo nga operate, iti spirit, soul, and body. Operation of our spirit, soul, and body. Iti kaya't ko nga inayon datang. Ada ti talaga nga ikasa tayo nga agbyag, ag-operate, or kasa tayo nga makipagna kini Apo Diyos. Sumuno na, nga very important ka magita tayo, we are spirit being. Iti operation tayo. Di pa nag-move tayo sa man, sa woman. Kailangan nga di spirit mo, the number one. You are a spirit being. Mabantayo dyan, Luke chapter 9. Irugi tayo dyan verse 54. Si King James Translation, Ragos. Yung ganyan na lang dito because ito kayo maka-operate. Even dagijay, timak, kadagijay, dati timak ti spirit, dati timak ti kararwa, dati timak ti body. Katnohan tayo mailasin na ito'y, kuna tayo aming nga ni Apo Diyos, ti amin nga timtimak. Kat very dangerous di ay. Nohan tayo mailasin. So first, nga ipakita ka na kayo, ijay operation tayo, kung ikasa tayo nga agbyag, ket kailangan nga makita yo, you are spirit being. Spirit ka. Han ka nga dyan lasag. No pa dalasag mo, itunay nga sika, jay spirit. Jay na recreate. Itunay nga sika. Okay. Pantay dito Basa? And when his disciples came to John saw this, they said, Lord, thou wilt allow one fire come down from heaven and consume him, even as he has seen. Okay. Ito dia kunanda John kini James. Ito dia kapsat. Nga naungot ta pa lang di damo. Kasi do ugali da, pero hinubog ni Apo Diyos si Suda, nag-change, tibiyag na. Hallelujah. So, naging apostle da nga, successful. No pa'y John, kani James, na awagan da ito nga, kimatkin gurud. So, oray na tayo, di naayawan tayo, di namati tayo, doon pala tayo ugali tayo, nga kailangan mag-change. So, nga pala tayo kimatkin, gurod. Da pala tayo Armalite, kanyon, kasyay. So, nagado pala nag-change. Amen? So, hubugan pa lang ni Apo Diyos sa tayo. So, kasjay, gaputahan na in-accept ni Jesus, nag-unget James kini John. Ako na nga, kahit mo ka nga, dumawat kami ti Apoy.
iti heaven. Nakasingkasta ni Elijah, pura na isuda. Kasi yan, naungot na nga rod. Pero ito yung sungbat ni Jesus. Verse 55. God returned and rebuked them, and said, Ye know not what spirit ye are. Yan. Kuna ni Jesus kadakwada. But he returned, ni Jesus ito'y, and rebuked them. Ni-rebuke na da, John, kani James. Kuna ni Jesus, you know not what manner of spirit you are of. Anyo nga mo? No sino kayo kay spirit? Or no anya kayo nga spirit? Okay? That's the reason na handa nga mo tinag-operate ijay. Nga mo tinkasada nga nagbiag. Ijay nga situation. Kajay ungot dati ni Rumar. Amen. So ano na tayo? Ada na kayat ni Apo Diyos. Operation tayo. Tag-operate ko number 1, spirit. So kailangan mo yung you are spirit being. Okay? Spirito kayo ba? Ti tao nga ron na create nga spirit, soul, and body. Pero ti kauunagan ijay ken pinaka-powerful nga dati nga dominant force. Kalagijay nga talo ketjay spirit. Ayan na ipagkitaan nyo ijay. Genesis 2 verse 7 and 1 Thessalonians 5:23. At itao, spirit, being. At kaso soul, amen, ngadaang kararwa, ken, agiiyan dito'y body. Okay. Tibagi, so di ay, pag-workan ti 5 senses. Na jay soul, so ti pag-workan ti reasoning. Mind, will and emotion. Okay? Spirit, jadi pag-workan ti conscience, then inward witness. Okay. Nati inward witness. Okay, so diya with witness. Diyonag. Nakasla day pa nakabornagin mo. Anak na kanaya po Diyos. So ti may bagbagano, nakaaramid ka tirong. Men, conscience. Kadjay ti primary kay kasana nga bangi lead. Amen. So ara jay ti operation na. Dapat ti small boys. Small boys, agtimakmat jay spirit mo. Ada sa una. Agsaumat. Hallelujah. Okay. So now, pantayo day, spirit being. So ti anak ti Diyos. Kuna ni day, and it said, you know not what manner of spirit you're of. So alan amoyo, can amonyo your spirit. Then sumaruno adalan tayo anyang aklasim spirit maramdaman. John chapter 3 verse 6. Ang maadal tayo na ito eh. Maminsan, tidengdenggen tayo nga timak, si body. At ti body,
Kaduan, the five senses. Nagtimtimak, the feeling. Sunga ano sakit, ititimak na, the aray. Tatay, marikirik na. Yan. Sunga, ujay ka nga operate, naabakan. Dapat, ijay spirit mo nga operate. The spirit mo, ada revelation na, ada to witness, ijay inside, nga you are healthy. The reasoning, agkway dayan, kunang kunanan, adamot piman, marikirik na. Ada di timak tibagi, ngagar-aray. Kaya adamot kag timtimak, ija inside, you are healed. And then your mind, kunanan ijayan. Sino to ustukar gito'y? I am healed or ada pa lang? Ngamada pa lang mat. Ngamay am healed. So no kaya't mo mag-operate in the spirit, you are healed. Kailan tilaban. Amen. So nga, iti Christian life, karkaro di maturity, ang nga basa-basa na ito nuhan ka nga may ground the teaching the Word of God. So no, minsan, muray Jesus is our life, kung tayo ba't, antay magmag na in the Spirit. Tinibagay jay, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kaya kung na walk in the Spirit, tidak dumagamin, magnaka kas i-dictate the Holy Spirit, kung na jay. Pero di talaga, when idaldalan the Holy Spirit, katidaldalan na your spirit. So nga magnaka, ijay spirit mo. Ta isuti idaldalan ti Holy Spirit. But sakbay na rin, John 3, verse 6. Tinayanak iti Diyos, ang adya kararwa, ang adya body, tinayanak kinayapo Diyos, your spirit. Amen. Okay. So nga ti anak na, is mo. Okay, basa. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Okay. Tinayanak ti lasag, lasag. So di anak ni inatayo. Amen? Pero ti anak ti spirito, spirito. Sino ti anak na? Ijay spirit, soul, and body. Your spirit. Anayin baga nga jay flesh. Ti anak ti spirit. Anayin baga nga jay soul. Ti anak ti spirit, spirit. Kasi magkat nga talaga. Amen? O ganak ti spirito, spirito mo lang. No ganak ti lasag, lasag. No ganak ti kwarta, kwarta. No ganak ti animal, animal. Amen. Okay. So, ti anak ti Dios, iti spirit, soul, and body, your spirit. So, amom nga rod, what manner? Anya nga klase nga spirit ita nga na-create kinayanak. But before that, mabantay pa There are duma nga verses nga nayanak, the spirit mo, kinayapo Diyos. Bantay pa lang John
1:13. John chapter 1 verse 13. Ti anak ti Dios, Spirit. Kay Spirit ni Apo Diyos. Read the verse 12. Okay. Nato pa lang ijay ha. Ikan tayo, ti importansya dito'y nga topic jay Spirit. Nakurang di time ko, may binsa-binsay jay soul and body, spirit pa lang. So nga, teaching by series. So nga di makalangan agad. Wala kas lamais na natupo-tupulan ti teaching, di biyak na. Wala tawan no, mamingsan, noan pa lang agdag ti YouTube, awan, natupulan. So nga, no series, dapat continuous. Okay, verse 12 and 13. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Verse 13. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So makita yun dyan, andang anak iti blood. Andang anak iti lasag, flesh. But na anak da iti Diyos. Amen. So hanga the blood. Hanga the body. Tin anak ti Diyos. Your spirit. Dito ko na nga born from above. Hallelujah. So nga, kailangan nga makumbinsi kayo nga di spirit yo kay isuna ni Amana kaya na mag-communicate kinitatanga. Iso ti ka-communicate ni Amana. Hallelujah. At sakmay na diyahe. Kita yung uprove ko lang kari di scripture. Panday first dyan. Chapter 3. Kita verse 8. Hallelujah. So kailangan paano sino kayo ngayon? Spirit. Sige. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Okay. Verse 9. Whosoever is born of God doth not commit sins, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Okay. So magita yun dyan. Apay nga hangag basol. Ito di kailan makita yun. Ti hangag basol nga part mo. Kita nyo ha. Ti agbasbasol anak ni Satanas. Verse 8. Diyan ti rason ngayon, may ni Jesus. Tapno destroy na the works of the devil. Pero ti anak ti Diyos, haan nga agbasol. Dakkel na dyan nga question. Noan mamawatan iti revelation, as lahang agpaypayso, daytoy. Because, ti anak ti Diyos, haan nga agbasol. Ija King James ha, iso nga tinaduma, pinarabaw na dadyain. So nga tinaduma ko nada, ti anak ti Diyos, ang agtultuloy nga agbasbasol. Kasdayan, because God's seed remains in Him. They cannot go on sinning because they have been born of God. Kung ang tinaduma. Pero King James, anyo na doy,
Naturod mo tayo yung scripture. Whoever is born of God does not commit sin. O kasap, ang agbasol. Amen. Question na dyan. Anak na tayo mati Diyos. Kumapay nga dapat lang. Di ba? After, nga na anak tayo kinayapo Diyos, na born again tayo, ada ba lang tinag-mistaken tayo, nagbasulan tayo? Kat kuna nawat nga hangag basol, ti anak ti Diyos. Wrong ba ti scripture? No. Ti scripture, agpaypayso, but kailangan nga maawatam ti revelation. Atrasan tayo na isurukatay, nga duwa nga verse, sino kadagiday partim akas tao ti anak ti Diyos? Spirit. Not your soul, not your body. So ti kayat nga asawan, your spirit haan nga basol. Ti part mo nga madina ti sin is your spirit. Nawatan yon. Ngamday lasag, taruhan mo pala kinontrol, so nga, you need to put your body into subjection. Hallelujah. Nadjay ti kapuna ko na ni Paul, I put my body into subjection. Jay ay, ako na ni Paul jay, manakagkamali, 1 Corinthians 9:27, ito yung verse. Para sa tayo mangkitan, sabay sublan tayo dito. Alam, maawatan nyo na dito kasi dito'y kayong agro. Na kayo maumay dito, even healing. Tapnuhan kayo lang na pundasyon, tilihans. Dapat amuyo ti message. Tado ti agpaagas lang, agpailihans lang. Kanayong ko ay bagbaga. Ti importante, ma-educate ka ti Word of God. Amen. Ti amin nga ibiyag mo, kailangan maamuam through teaching. Hallelujah! Sige, basa. Under my body, bring me into subjection, lest the enemies, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Oh, makita yun ha. But I keep under my body and bring it into subjection. Pangipasubmit tara na ngay. Ijay bagina. Kan sino jay ay nga aga-ay nga rajay. Ako na ni Paul nga I keep under my body and bring it into subjection. Or tinaduma, I put my body into subjection. Sino dyan I? I, dyan spirit natin may magbagay dyan. I, my spirit, put my body into subjection. Agsubmitar dyan spirit ko, ay dyan bagik, dyan spirit. Pagsubmitarat, dyan bagik, dyan spirit ko. Amen. Dahil tapnong mawatan nyo dyan new creation. Woo! So nga do the believer, anda pagsubmitaran dyan bagida, dyan spirita. So nga, salud-salud da. Ngami busit salud-sud da pa'y. So nga minsan, pasama mamom, no sino ka ni Kristo, pasungbatan to amin na ta, kunaktaha nga maibus.
Ti saludsod na. Una nga, apay nga born again tayo nga, katag kamali tayo. Una tahang nakapang inturayan, ti spirit mo. Nuko naman, una nga madama ti Holy Spirit ka na tayo. Apay nga tayo nga agpapada, kat may samot ti ama tayo, agpapada tayo, ng mga agpapada, iti libol tayo. Nuko naman rin jay, apay nga handa tayo kami nga isurat, ital namot. Napanasak di ba pastor, nga isuruan, kasay nga may bibos, isaludsud na, apay nga nabindisyonan tayo, kat sa anak mat nga brumarang ay. Kung natahan mo pa nga na i-work out, apay nga masapul nga i-work out, kat nabindisyonan ka nga rod. Ay, apo tikat mo, magtutugaw ka. Nagadu ka ron. Wanang tinabindisyon mat ni Abraham. Katrin mang ay. Katuan mat. Katibindisyon ni Abraham. Katbindisyon tayo. Ngam apay ngay. An mga pinati. Namati akmat. Woo! Wan makauma. So ano siya katagpakniak. So kay bagak, no maawatam, no sino ka in Christ, masungbatan to amin dayta, nga saludsod mo. So ngay tuloy mo tiyagdengeg. Tanong ito sinong batam di may sa? Napanman di may sa? Di na pa lang nakatsap dahil sinong batam. Nakasya kitatawa rin. So nga, da kayo nga gisursuro, di umanos kayo ngam, ibagakon, haan nga malpas ti saludsod da, gana nga haan nga mai-reveal no sino da kini Jesus. So nga siya, tinangan answer amin kadagigay, question ko, siya naawatak in Christ. So ano dahan ko mawatan? Kailangan man the revelation nito eh. Hallelujah! So now, sumaban tayo dyan. Tihaan ng agbasol, dyan, spirit. So nga dyan pagi, mabalin pa lang agbasol. So nga ikabil mo, ide under the power ti spirit mo. Tapno ag-submit dyan bagim, ide spirit mo. Hallelujah! Apay nga han nga agbasol, tadjay na born again, spirit mo, tadjay seed. Ide amplified, mabantayo di 1 John 3:9, amplified translation. Hallelujah. So nga dati part mo, kahan nga talaga agbasol, madina nga talaga. So nagmayat ko madiyan, isut masurot. No, jay ka nga operate. Jay mo ma-overcome the world. So nga, no wonder nga kunana, ti maka-overcome the world, jay na anak ti Diyos. At ti maka-overcome the world, not your body, but your spirit. Woo! Hallelujah! Ano ti scripture nito eh? Nga uray basa-basaan niyo, kailangan ti revelation. Ta uray bas-basaan, no awan ti revelation, an mo gayam nga mauawatan, basit lang gayam. Basit lang nga maikasjay. Amen. Kasladihay. Ti anak ti Diyos ang agbasol. Ti anak ti Diablo agbasol. Sa humagita, nagbasol nga, di anak na ti Diablo. So nga, ko na mga unbeliever, si anak ti Diablo, nagbasol ka mat. Ano ma-explain diya eh? Wawan revelation mo. Sa lutsod na king ka. Di ba ti anak ti Diyos ang agbasol, ta anak ti Diablo ti agbasol? Ngarod Niya ngay ngarod. Assignment mo daytan Pa-assignment na ta, uray suda, handa ka sungbat na. Jay anak ti Dios may spirit ti haan ngagbasol.
Amen. So nga dakin ka na dyan nga parte. So nga kayam no, na dyan kumatimataraunan, may strengthen, so ti maka-overcome ti world. So ti maka-overcome dyan sakit. So ti maka-overcome dyan poverty mentality. So ti maka-overcome dyan discouragement. Amen. Dati spirit mo amin tiyan na di ay. So kailangan nag-operate ka in the spirit. Walk in the spirit. Hallelujah. Okay, basa amplified. No one who is born of God, deliberately, knowingly, and habitually practices sin. Because that sin is principle of life, the essence of his righteous character remains permanently in him. Permanently in Him. Nag-iyan na ngay. Sa spirit mo. Okay. Tuloy. Who is born again, who is reborn from above, is spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose. And he who is born again cannot habitually live a life of paradise sin, because he is born of God and longs to please him. Say, medyo old nga amplified because kunanay jay, ang nagbasol na jay, na born again, that jay seed niya po dyan sa day jay, that jay is sperm. Amen. Amen. Divine sperm. Tinagapuan day spirit mo. O gasom na ita, nakanggag ka ti divine sperm. Iso, tinagapuan day spirit mo. So, nilay bagabak, naggapu day spirit. Holy Spirit. So, ano niya nga klase day spirit mo? Holy Spirit. Righteous Spirit. Healthy Spirit. Very rich Spirit. Powerful Spirit. Hallelujah. Karuprupa na ni Amana. Ta, naggapu ijay. Divine sperm. Urabahaya. Kasenyorita. Amen. Surajahay. Iso nga kailangan niyo nga maawatan sa new creation in Christ. Moyo, your spirit being. What manner of spirit you're of? Na klasim nga espiritu? Laka niya ma'am. Divine. Kajay di part mo nga divine. Ta divine sperm tinagapuana. So nga daken ka dayay divine nature of God. Hallelujah. Okay, na. So nagita yon kasi gayang maklase kay spirit mo nga na anak. So, ti pa nag-operate in the spirit. Walk in the spirit. Walk. Hallelujah. So, ano wonder nga di Galatia, suro-suro ni Paul, at ipagbungan ti Holy Spirit, jay, spirit mo. Pero mapantayo jay walk in the Spirit. Romans 8. Hallelujah. Romans 8, verse 1. Ad-aral ba de? Nakao na kayo ngayot. Muyo. Nakayuti. Kwanti inami.
Target na iti kinagtutubo. Kailangan nyo nga mo dihay. Hallelujah. Kapnuhan kayong agbyag ti flesh. Ang jay body ti paturayon nyo. Ang jay reasoning nyo. Jay spirit nyo. Jay conscience. Intuition. Inward witness. Jay kayo mapaidalan. Small voice. Ti spirit mo. Kaman-mano ti audible voice. Siyak. Nangag ko lang namin ti audible voice. Mga kanayon. Ti kanayon, conscience. Inward witness. Ti small voice. Kaya ti kanayon. Vision, man-mano. Arkaw jay vision nga ag-change ti makita. So, da kayo nga youth, kailangan makita you are spirit being. Hallelujah. Amo yun ay papatiyo ti na Diyosan, adu ti kontra. Kontra pati lasag mo. Ukit kita na, di kakadwa na, nga mayat pa iti biyag da na lubungan, mapapal ka. Ngam ti mapapal ijay, lasag. Ang jay spirit mo, tahan nga maapal jay spirit, ti wordliness. Amen. Kita am jay babarkadam, lanawayada, pero saan gayam? Itunay nga si waya-waya, say adakin ni Kristo. Romans 8 verse 1. Start tayo. Therefore, there is now no condemnation, no judgment for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. Okay, data di ako naka-dictates. Pero di King James, awan ti dictates. Tada di dictates of the Spirit, capital na ba? Capital S. Pero, the walk in the Spirit, is small s. Kumadapat. O sige. Basa iti King James. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So madinti na dumaman na nita. The original nga translation, the Greek, awan jay who walk not after the flesh. There is no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kuna na lang. Pero di ba sa basak na doy, numapan ka mo lang verse 4, ada mo lang gayam niyay. Uri anya nga translation. So talagang ada, dito nga verse. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. So tuloy, gana verse 4. The Spirit of life in Christ Jesus has made free from the law of sin and death. Tuloy. For what the law could not do, and that was weak through the flesh, God sent His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Okay. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Oh. So makita yung, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang magmag na iti lasag, hindi kiti magmag na iti Spirit. Kaya magmag na in the Spirit, your Spirit. Ang your flesh. Amen. Ti pulos
Aan nga makundin. So nga walk in the Spirit. Galatia. Santo ituloy no mamingsan, by series na gitoy, tapno mauawatan nyo, mauawatan, the spiritual life. So ano, in the Spirit tayo lang, kung kumati, talaga nga ako ay, kawanti maupay eh. Kawanti upay the Spirit, ti maupay, lasag. Galatians chapter 5, verse 16. Yes, I say again, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So makita yun dyan. Walk in the Spirit. Kita walk in the Spirit, magnaka ijay Spirit. Ang ijay flesh. So dito, medyo, di kunak nga, panakaisurat na dito'y, Galatia, Roma, na diyay Spirit, iparparwaran da ijay. Nga Holy Spirit. Pero, di dapat kumay jay, your spirit man. Nga idalan jay Holy Spirit. Nga maawan jay spirit man mo. Karla jay Holy Spirit. Naeng ngam sino ti idalan ti Holy Spirit nga part mo. Spirit. So nga kasla jay fruit of the Spirit agpaiso Holy Spirit ti agbunga pero ti pangikunik ka na jay fruit in your spirit. So ti agproduce Holy Spirit ijay spirit mo. Hallelujah. Iso nga, no meditate ka nga meditate, fellowship kayo nga fellowship, ijay Holy Spirit, Spirit to Spirit, jay na nga may ta-transfer, jay fruit, jay na ka nga mai-lead. Jay nga agtimak, so agbalin nga sensitive, ti tao nga kanayon, nga makipel-fellowship, ti Holy Spirit. Sino di ba ki-fellowship? The Spirit, say anak ti Diyos, nga Spirit mo. Hallelujah! Say new creation in Christ. Amen. So nga hanyo patpatchen, haan nga dadjay 5 senses, iti first. So nga day kunak nga feeling, iti body, jay tayo ba the 5 senses, sight, smell, nyabay, hearing, kada dumabay. So the jay, maududuli di ay. Kailangan ngayon the Spirit, nga nga subject, the soul mo, your mind, will, and emotion, the Spirit mo, kat pati the 5 senses na, ag-submit the Spirit Santo mabalin. Amen? Nga na iurnos na jay 5 senses mo. So nga, kanayo nga ipagbaga di 5 senses mo, you are sick. Siyaktubay. So nga laban niya ay, minsan, mabanlugak. Maminsan, kunak manan, I am a spirit being. I came from my Father from above. I am healthy. I have life. I have health. I have power. Amen. I'm now seated at the right hand of my Father in Christ. Kunak ijay. Amen. Nga madali ay, symptoms, iti 5 senses, kita-kitaan na. Sight nga rod, ti sense. So, agtimap ti body, yan na imo. Kat, ano ka nga ako
Inaminsan, nagtimak ti Diyos kaniya. Inbaga ng adda symptoms. Papay na po Diyos. Nagkamali ka. Ang timak ti Diyos ti ay. That's the voice of your body. Amen. So nga ganad kayo na nagtimak ti Diyos kaniya. Nagtimak ti Diyos kaniya. Sino ti nagtimak? Kay spirit mo? Kay soul mo? Kay reasoning mo? Or kay feeling the body? Dapat may lasin mo na. So nga ikak ti importansya kay spirit mo, kay jay ka nga magna, kay jay ka nga cooperate. Tap nagbaling ka successful. Amen. Amen. So no, minsan, mawanan ka, kung na dahi bagim, agtimak, ayan na ngay nga rod, si bendisyon ngay bagbagada, nga narangay tayo in Christ, kababain. Oh. Kung naman nga timak ti Holy Spirit ay, timak ti flesh. Katitimak ti Spirit, I am rich. Kung nanay dyan, I am like my Father. Na-inherit ko aming nasanikwa ni Amak. Kung kunana, kung kunan matay amana na ito, kikitaan na ti amana, pubrinto mat kami tayo ianakak. Oh, jabilibam. Jagtimtimak nga na yanak iti Diyos. Anang tawid ti sanikwa ni Amam. So, nag-operate ka na Spirit, ipatyam, ti Spirit mo, ngayon anak from above. Tawid na ti sanikwa ni Amana. Pagpaiso nga datawid na rin ito'y, kini Amana rin ito'y lubong. Pero mas greater, jay tawid, jay Spirit mo, ijay heaven. Alala yun. Ano kakayahan na rin ito'y, ngalasan, pero mas nalalaing jay Spirit mo, nga na anak from above. So, jay ka nga go pray. Jay ka nga magna. Jay ka nga idungag. Woo! Jay the new creation in Christ. Palakpak kina Jesus. Ituloy tayo to. By series na gito'y. So nga, subaybayan nyo. Tumakdar tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Arabahaya. Undarabahande. Indarabahaya. Undarabahaya robose. Father, in the mighty name of Jesus, commit me di biyag migad ka. Pakaawat mo. We are a spirit being. Anak na kami. In the spirit. So, mabalik agtimak ka na kami. Tas sikati Ama, kaya't mo nga kasasaot ti anak mo. Kaya't anak mo na kami in the spirit. Kaya't mo maki-fellowship. Kaya't mo nga igahid. Kaya't mo nga nabaligi ti anak mo. Kaya't yung spirit me, tinayanak, ken ka. So Father, we pray, kay tinay ti church, ma-open the revelation, ma-open the spiritual revelation knowledge, karag ito'y kinagpaypaiswanan, kabiyag mi in Jesus' name, katag-operate kami, magna kami in the Spirit, kat pasabmitan mi, na ito'y nga bagi under our spirit. Father, sika, ti kaluami in the Spirit, adda ka nagbabalay, adda ka nakakadwa, adda ka kanayon, kamangkad kadwa ti Spirit me. So ituloy mo, kay gahid, dagitoy nga congregation, kay niyag mo nito'y, amom dagitoy nga teaching,
Amom na gito'y ngayon, reveal mo dito'y. So ngay gag-guide mo isuda, tadanggan daw, Father. I-open mo nga road, the spiritual eyes, spiritual ears, the spirit me, tapno makangag kami, makakita kami. Ito na Spirit One. So thank you, Father God. Kari so amin nga masumusuwaybay. I-commit ko isuda by the word of your grace. Nga maka-build up ka na kuwada. Nga maiwanan na through your word. Kaya prosper na sigon tinakayanakanda kay Spirit kan ka. Thank you, Father. Even help transfer in our soul and our bodies. Because we are helped in the Spirit. We are divine. We have the divine power. Tanay anak kami ni powerful kay Spirit. Salamat, Father God. Amin na ito'y kakabsat. Agruda dito'y. May reveal ka na kuha na ito'y. Kat may biyag na. In Jesus' name, Amen. Woo! Hallelujah! Tuloy tayong mag-meditate.